Ay, mukat mit day nga vlogger. 200 mit intid na, nam na maikpay mit nga 1,000 titid na. Kuripot mit gaya. Tuldog mi nga vlogger day ta. Apay griri ka tintid ka. Aday padpadulin mo kanyak ta griri ka. Agtubog na kwarta, agtaki na kwarta, agisbuhon akti kwarta. Na anak to pa'y makagatan ti pantek nga barbara. Na at si gayang ti balay ni Idol Cherry. Nagdakilan. Umay naman kidag sulisit iti balay na. Sigurado nga kwa nga nagdakil siguro titid na ni Idol Cherry takba. Aglalo ki vlogger. Magitkitak dagaji kwa. Agaji tinultulungan na nga ik-ikan na ti 1,000 ka. Agsulisi na man ti kwa pang Christmas party may. Sigurado nga dakil titid na dayta. Sulisitik man tatangal daw. Antay! Apay barasang ganyan masapol mo. Ay nana ni Idol Cherry antay. Dagta lang ne, anak katugaw. Kitantan na, muli ka, dumanong ka. Ni Idol! Adaw, gayon dita! Idol! Ma'am! Ala na yung bag na bigat mo, Idol! Pag nabigat mamayaran tayo, ma'am. Umay nang ada ko mati, idanon ko kanyang Idol. No, mabalbalin lang ko ma. Atin Idol, basain dahi tinita, agsulisit na ko makanyang Idol. Ay, sige para Christmas party yun, ma'am. Win Idol, no mabalbalin lang ko maki. Orisang kabasit lang Idol kay mayaton. Also lang gardya, ma'am. Muray na lang bita, ma'am. Sige Idol, agyaman na kay Well, Idol. ma'am, tugaw ka pa lang, ma'am. Win Idol! Sige, tugaw ka pa lang, dumanong ka lang, ma'am. Pasensyakan ka, nawarat yung balay. Win Idol, okay lang Muray Idol. ka lang bit, ma'am. Win Idol. Sigurado dayta nga ko ha. Nagdakil sigurated na Idol. Makatulong ti Christmas party may. Ala, ma'am. Sam ko matiyawat ko ya, ma'am, nga 200 lang, ma'am. Kwa, ma'am, nagadugamin makmapan, ma'am. Pero nga nagadu, ma'am, ko amin kayo ko may ikan, ma'am. Pakian anos mulatan, ma'am, no man may tulong na ato'y gatad nga mayawat ko ya, ma'am. Merry Christmas, ma'am. Anusan nyo, ma'am, Okay lang Idol. Dakil mo ba nagdetintid mo? Yeah, ma'am, Merry Christmas. Merry Christmas Idol. Ay, mukat mit dayta nga vlogger. 200 mit intid na. Nam na maikpay mit nga 1,000 titid na. Kurang pa dayto nga pagpamasahit mo. Umanay pa garta dayto nga pag Christmas party may. Kuripot mi gaya. Tuldog mi nga vlogger dayta. Naku malata na paano. Tugyot ata, lukdet. 200. Naatagriri pa, hoy! Apay griri ka tintid ka? Aday padpadulin mo kanyak ta, agriri ka? Di kat ayamanam naman o ti maiyawat kanyam. Kanyang mo tagyaman? No may kang kayo man 20, 30, 40, 50 win naman o man agyaman kayo. O padasin nyo man yung mapanti babalay ti nababa ng ditano, maikanda kayo. Baka uray 50 kayo, paikadiri kapanda kayo. Ito importante, sinango na kayo nga nasayat ni tao, di ba? Ito importantehan na kayo nirikipan. Tatado pa yung tingaw-ngaw-ngaw yaw, bas itim pa ata 200 na. Pakakita mo itimang titikas tayo, ayamanam pa yung mayawat kanyang. Bagaan nakiding ako ripot, apa din paduloy mo kanyak. Napay nga min mapangkagkaroling kanyak, tas asaham gayong nga ribaw. Apay may isang nga mapantibalay. No nga isang nga pulo kaya kadal daw nga napana, isang nga ribo may isa, di ka na 10,000 nakti may saldaway. Tapos nagadun to pay awampay ti Paskwa. Pagalakon, agtubog na kwarta, agtaki na kwarta, agisbuhon nakti kwarta. Ay man ang kit-kita kayo, agluhan nakti kwarta. Na anak to pay makagatan ti pantek nga barbaraw. Ti pantek ukay to pay nga lulay. Di ba ay man ita maiyawat kito 200 hangkod to pay may gatang ti pantek ka 200 nagado ko mga pantiatan. Ngam gapot na madikayat nga mapabain ng tirik nayo. Gapot na kahit ko nga sangwang kayo, kakadayo kayo nga lugar. No nirantada ko mga agpayso, makita da ka lang ka okay ay. Hama nga yan, tagatad mo nga tikit kita niyo. Agay tita tao nga mako nga ungrateful people nga handa mo agyaman ti may tid kanya da. Basit ata 200. Naanagkanta ka lang, nagitid ka lang 200. Ang basit pay. Naanog kerol kayo nga men lawlawin nyo amen. Nga babalayan nga siyak lang tahang kumakabaulamang iti ribo-ribaw. Nakadado kayo baka na siya naman nagpasko ta babalayo baka irigi pandakpay. Adem padulin niya? Adem padulin nyo kanyak? Naanog babastos kayo nga tao. Endo maminsan rigi bang kayunsan. Duri lang kadado ti mapantibalay ikakamin at atang ko kayo nga mapabainan. Nga dalot na mayawat ko nga mang ko kabaulan at ribo nga kung kunay nga kadaal daw nga mang tidnak tiniribaw. Tunog ayam nang tidnak ti 5,000 ti kanyayo. Agsasablami nga taon baka grupo kayo payay. Bastos nga tao da kita kastangan mo.
Apoy, chichismis dak kaya niya kuribo na kanaw na. Tinabas ko yung tupay! Tinabas ko yung tupay! Buwan ako dyan! Uri! Ni Idol. Data kami gam, Idol. Idol! Idol! Ay, Data kami gam, data Idol. ay, sige ma'am, Merry Christmas! Merry Christmas, Oh, Idol. sige. Merry Christmas, ma'am. Thank you, Idol.